Ya Ali yuhi Ali, layak kebalu ora nerimo Allah sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sholatan ing sholat bila wuduin kelawan tanpa wudu wala sodakotan lan ora nrimo sodakoh minal harami saking haram. Ya aliyu lat yaqbalu wa ta'ala sholatan bila wuduin wala sodakotan minal harami. Wahai Ali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat tanpa wudu dan tidak menerima sedekah dari barang haram.